Салому алейкум бародаро. Ина Gelenwagen 6.3 мотор AMG 2020 сол. бародаро тамошо кунед машина фурӯшиай. Як комплектация фулай машин 100% ягон айрна бура 2020 сол. Машин немецкий машинай дар Германия машин бародаро кадомеда дар Корея машин дар номрои рӯи экран нависен. Меха ягон пулдорш мехара охи 195,000 евро намира барои экспорт мефурӯшанд. як тамхели сиёҳа 180,000 евро да. Грифсем рӯи кардем кӯята. Бародаро дар кор боша нависен. И кадом солай? 2010. 2010 сол. Бародаро ин ай BMW. Чанд ҳазор гаштаги километр? 74,000 километр гаштаги машин свежая немецкий машинай. ина бародаро машин он каза махфул боша. комплектация фулай мега ки як немис гаштаги як марда кишавон бисёр гаштаги нестай мега. то тоҷикистон хай бои машин дар тарафи Берлинай. машино шоя бинем ку ягон машиное ки тоҷикистонда мешаванд амора бинем. хмонда тоҷикистонда фақат BMW, Mercedes